Older and wiser, telling. Dikit sineno mo ka na yung may gaya kita nga anak ng Elma. Dukuyang baga. Ma! Malin mo! Ilang palaging kapampangan na drama? King pamanimunan ng Kalalangan Kamaru, kayang tabing Infomax 8, malapit ning umeri, impya kamumunang kapampangan nobela king kasaysayan ng broadcasting industry ng Pilipinas. Grupo lang kayo nakang artistang kapampangan rin Kalalangan Kamaru na layong ipakitingulaga ng amanong siswan at kultura ng Pampanga. At uling moderno ng pamibiyebye king lalawigan, alin naman meging sumbagaliti na ipakiting matuwang tradisyon ng lalawigan. Yung Kapampangan novela pong iniing genre na kaya po urban action fantasy po. So, fantasy area po, oneng kanya pong syudad, ala pong costume kani, alang special effects, oneng sisiguraduhan mi po, damdaman nyo itang magic dareng Kapampangan. Panayan niya po lumwal ining Kapampangan novela ang gagawan na ning Infomax ang po ning Kamaru. Kaya pong Agosto, lumwal na po ini Infomax. Kaya magatandeng kalam, impya kamumunang Kapampangan nobela na papakit detalye king local folklore o alamat, pati namo rin si katakwento da rin kaya katamong apo, king paralang moderno bang makasabi king panahon. Masanting yung nobela, masanting yan man story ang gagawan mi, puro ya Kapampangan. Very culturally rooted, yeah. As in, alang kapos-kapos, alang kay, nung kaya mo, talagang Kapampangan. Mikilaman niyang drama, aksyon, pantasya, katatakutan at pelalong love story kaya kamumunang Kapampangan nobela, asiguradong antabayanan da rin Kapampangan, lakwas na rin kaya nakan. Kareng interesadong maging parti ng kaya kamumunang Kapampangan nobela, mangailangan niya pamurin artistang Kapampangan ng Kalalangan Kamaru na malyaring maging parti ng teleserye. Magsumiti mo pong metong kopya ng biodata at adwang litrato, close-up at full body, king Kamaru Productions at yahoo.com, pati na mo rin king Infomax TV at yahoo.com. Bali naman po na malambat na niya pong advocacy ng Infomax 8 ing pamaggambul king kekatamo pong kulturang Kapampangan at ini pong Kapampangan novela. Malugod miya pong tatanggapan, meto nga proyekto kaya na po ning Kalalangan Kamaru. Ang pong gawa kanini, puros na pong Kapampangan, din kaya katampong artista, puros na pong Kapampangan, pati po ing Infomax 8, bali naman po talagang para tamo keng Kapampangan. Pabalen, talakad ka at ka pailakwan, kimpe ka mumunang Kapampangan nobela, apaniguradong gawang marka kim broadcasting history ng bansa. Kiniyemwayal Benyan King, Infomax 8. Malapit na. Patricia Mamangon, IMAX News.